lamintu katuanta tontong pagaborona buang si ele dipuji lamintu katuanta. May kumuta tuko ta masambay. Lasangan na ambil na anak na pinamasalo, amin. Buat tutupang panggilan suruga tuntong komisi pudi sa kipakalabi bulan na late melambi kotemo mempayang tupang rondomi laku kami mintu solanatang random sa kamay sila kote-totemo nalanti atu kula iya tewapuang malakukan din nupa mirondongkan ni bengkan di pinamasalo mi namintu tu penggauran pangurandaran jatuh laki pogau tontong ladadi situru papurayami nalante aku ya teopang mengadudukakan itu kami mentu tomarapu si amintu kami tularang polante inan ia telang tanda bilang itu jona rara bukunna balanna neneki sanek paling solan yang tanah nasarini tu pabendan nite banua iate naya motoang kirang pesolanasa mengkaulah siya mengkatutun lako kamu opuang deno pamituntun kalan kasalamaran lahum pogaite penggauran pangurandaran dia opu atuntun kani belanda kami tetol madosa satu kasalan apa pagarikan opu alampuan kipuang Yesus amin lasangan na amin na anak-anak pinamasalo amin. Kamu bilang pertama itu auto yang main. Kami susun nasa aja Tuhan. Siap. Kartis pada malam aku memang baik ke siman na to saya namun ini apa maling di kartis yan kebetulan dapat itu nih kami bersihkan untuk kewajiban dulu apa yang nasi dapat ya cuma tantun na mo kirangi pak ko kirangi bang arite ya menggolilingi Pumubenin na parapa, jadi las nyalam kijang to. Nah pumapalin tumatayang mende to durian. Yang ambil untuk kewajiban dan diturunkan kami sama burung waktu yang jam 11 tamu apa duluan tamu dulu apa jadi aku kamu beres untuk kewajiban ni apa berapa ini aku turun ni apa bereskan ini 3 minggu ni
1 sampai 5 nak kamu dibayar tu kewajiban tu. Bayar tu kewajiban ku punya nak tu kita. Ya, bayar punya tu. Dapat dipilih kita jengkel artinya tak berbeza. Nomor 50 main anak sia tokat tu. Kami bisa teri tu baik, tetapi nama saya tidak ada. Ada apa yang tidak kami. Kami kita memperoleh. Pada dia baik tu, pakasih kalian terketan ni baik tu kewajiban. Sahabat, mikir saudara tak? Dia terbenta tanah moroi. Nampu ka ini bikuan namor apa nama tu? Detai nagana sesuai dengan nomor atau kartis di sini.
te may matulong naman umbarat po natin. Ito po paling kukulit, tayo mga temang. Hindi ko yan. Baina bati naikatu tatasujo Nepali. Baina naikama damai mekepe tatasujo. Oh baina tatasujo. Ano mo dia matulong na ako bagi. Yo jadiate baina bati doringan tatasujo doringan. Ayo, kami ito kami matulong. Yate napokada mwambe seto parenga ako kita soranatan. Yate 5 dusun tidak dua selalu sorak kelena. Sama pulau taute lantanga. Jadi ana den komito saya dami rupi ana tira to parenga siambe ku kirapian. Yana to kamu tahu sama pulau. Usana rampuna sama komito soranatan to. Inang tu aku soranatan soranatan. Inde bainanda tanggi tatasujo ne elak. Dah dua te tatasujo dua jone elak te. Sampai mito. Yo yate misa inde baina nene yada anak laisakka tatasu yopong lolo. Dari mana kau ni nalik kasih banyin deh?
Padang. Dari Sabah Mende. Yate baina anak Indopala. Tota sujone egatta. Tota sujone egatta te. Baina Nelesa tota sujo sulluku Padang. Nami dulu magawin mi sama nama sambayang di dapat. Nah ya nari mo masambayang ako, mata mo to kompor mo nito. Di bawah juga mau. Anda may matulog. Pak, may kapan ni ba si Manda? Puna yung minta ni siya paninde. Yo, dituloy-tuloy, pimantuloy-tuloy ito, ito kang tengah kopero. Dahil sama-sama manay. Yo yate baina Indotangi tota sujo ni.
Amay mila ko sa liyan to. Baik na Nene Rima anak Nene Miringan totas 7 pong Semba. Tama mo. Nene Rima anak Nene Miringan totas 7 pong Semba. Tama mo. Ayan ka kuha to. Bati Naisuba na. Naisuba totas 7 na elak. Disimta. Baik na Tanta Bumaran anak Indo Miringan totas 7 pong Semba. Jadi informasi yang dibatalkan dan untuk masuk region. Jadi sifatan Bati Nesuba. Saudara-saudara komite laporan teh. Nemi ringan, totas 7 pong Semba. Damai Pakung Batu. Yosap pamite. ya to may jual mo to manda pa porin na bay na Noel to tasudio to Nika pati ni Ella kusara mito bay Noel Yo yate, baik na bati ni Dadu. Do may bunto, totas 7 ni Gatta. ay iman bay tanah mampu to ni Hansi Jung. Jadi ya harus turun tuh kepala dusun rokok tuh sana penangkon natural utama kata baru-baru pira na putai na parkirlan ni mereka na kuah ya data sa kalangan itu tahu sama ya to temo almo si panglapangan nandi na sa rock itu na kuya to na ya to mangararan itu na tumangkan waktu to mangararan itu ang tumangkan Pusara pinyong to, kami to mga parenta. Managwag mitiro-tiro eh. Yan nata naman po to lusun to durian niya. Banto lusun mo mingguliling sa lusun mo ramdam baso raga. Bunto. Pandri, tosun jo pong Sololo. Masur abang ara pinagmasal itu pertama itu sangan nenek ini. Masur abang ara teh. Salah manila lagi kalau ya. Dek ini dia lebih baik fotokopi ini. Hubungin ke dek kami mama ilan lantai sabar. Bersemangat.
Yo, ya te bay do laptop pusaran. Yo, tahu bukan mentit yo. Teban nane larai. Ayo, kuan itu anggota na yan pusare. Dami makan pumala kaitannya anggota na. Yo, yate baina soaluru anak ne tuntun. Tota suyo sosemba. Oh, saya. Oh, Pak Adim gua nangani kami itu masih kau pemalam apa? Oh iya. Oke. Wah sama yang na mati apa mesin tahu letter ho milo. Kami apa sih? Lucas San Pedro Batu Nek Clara. Yo minangan kompor ini dato. Yo, poin minangan kompor yo. Oh, aduh makan doyo na. Tota suya pang sololo. Yo, minangan kompor ini gimana? Bato mangura. Bantu kita matin bibigay sa mga minahal. Yate baina anak ne erasi. Tota suyo ne elak.
Benar anak foto yang baile naman nilunto yung pumal eh. So tama ka tama kan. Yo, minda kang tobak kita bay ko sanday. Yo, yate bay Namuel anak ka Sonika tetas sujo nelak le. Yo, sampai betul. Ya. Jadi minta tolong laku kita sama perintah urus opini mentolalan sabah nasa kalangin itu tahu mapahang kita temo So, yate bay na paparenal. Khusus tetas sujo ne Solo. Solo. Yate bay na Makbu anak Pongsogo tetas sujo Tuela. Anak Pongsogo tetas sujo Suela. Yate Misa bay na papalili anak Pongsogo tetas sujo Suela. Yato Pitu Mintu. Bangka menina Misa disampan nanang peten. tidak baik dengan rampo galetan dengan rampo amankan nih oh ya informasi lah kita semuanya saya tahu pak ini nak Yate mana di kampurin deh. Benalai saya anak ne tuntu, domai madandang, kota sujo pom sosemba. Leh, cinta. Nah, pati ini biu. To sujo rakan taruna negata batu tobu tujo rakan. Batina batine diu to sunjo negata tasujo rakan kurisman tara kami ke kita lepa nami tunai bami teh
dak dua pato bailan tak di sampal lano. Tama mo bini sampan. Makasih berkait bayar si mana. Yan na din siapa ba isa na sisi rangan ni pisi sang pihak atau dusun. Baik dan apa nak kau Kapolres nambah lah di Barok kate. Ya. Oh, misa isolanasan sa kami ko mani nali ko. Nalo mo palit la tu lente bay misa. Yo, menolong niya pangpalin. Jadi bipoka nila ko to pareng si Ambe, siya dito sa lanasa at tama ng Lenny. Lanto taluk no. Itu bukan ini. Online naman ba ito? Babang di may. Dusun to durian, ya tula mintama. Pojar li solo pengopalen. Yo tabi nama lima itu, barato. Sa pojar li solo pengopalen. Dusun randam batu, solonggo solo pengmali. Bara solonggo solo pengmali. Yo. Dusun Tenggara Bimbin Sola Pongega Bimbin Sola Pongega Dusun Madian Pongselman Sola Arman. Yo kan nama sakpulo le. Yo jadi ya ditokang olante. Oh yo dako pa. Nasi turu idu kamu ambe seto parenge. Seko kita solana sa ya tu sene dirli nang alai pertama sule la torotang ato. Yo sabak ya tu sene dirli torandang batu duka ya tangi itu tak apa ulang-ulang la randang batu tu sene dirli. Yo pura duka main tingayong be na dari dak kamu mi maan puna labang alang sondai lamai ya. Torandang batu tu sene dirli. Jadi tabi ala ko kakang sene dirli upar kami. Lelantik kami. Indah sapongkarman sola karonda. Na sene dirli. Dari lasang apulo talu kami lante ranun na kami tondok kote lama aja mamelo kami dami pakasiri itu tondok masiri itu tondok ke lang kami mak zaman nanti guru kami tahu. Oh dari lami angga kamu tu kalemi lami angga tu tondok kana patamu kami ya kita nderandam batu la abis idung asa abu pasang apulo talu kami itu terpilih payah itu tugas milante lama ngira ro kami tak mila mantawa, tak duka mila mainan ngalalam pabengan itu duku. Susi to nina, nela betul pengpalen yang nadeng tong palagu duku, la semi laporin jalan atau parenge. Di mana patas tidak kami sembarangan. O patas itu duku. Sama ayesen tapi bela-bela itu tahu tentu ni temanya apa. Ya turan nun nan ko kin dari sama silele si sama bodoh. Yo. Tapi duka lagu kamu to matuang ku to. Ambe seindo lantok koi kami kalemi dualang. Mitiro itama. Oh, dak na mengiri kita umpan aku ke tak apa nak mi siapa nurun mo nama ya lampak sini itu. Akhirnya itu mengira tu kaca lontanga. Oh, nama longkok kita tigur kita. Oh, siapa kadai itu sangat. Lo kita aku salah semua potongan betul tidak dua. Apa kok tantu lebih pasadian cadangan dulu masing-masing dusun. Masaki-saki manina ba tu din na bari siru pagisusi temen na din na bari o tanto cadangan na to sonday. Oh, kemudian mga penduan na di sipatu suka semua yan na tangala kumua tangala tak na lamon imang kake yari te tau sangat pulo talu kola dirangan ni apa kola dirangan ni misalnya ini to durian nanai sar apa juga usus ide to ini te lerangan ni tama le nama le sudah kita sola nasa ngade mani rangan na kiano di meputano makuona dirangan nyomo dadian la ditiro komo tak na lamang kakale ke 10 di tahun jamai 15 pi tahun jamai ya moton dirangan ni bako ya la jomai susina nai nete tu gau susite kalau yang lain nete to durian tu rangan lah. La susi moton nama anu la kita solana sang den mai mani ina dako mi koi na den nomor rangan lah. Ya to cadangan
Sama apalagi ketemu budak tu sarak sakau biasa bangki berhalangan. Dan dia tu tahu ke berhalangan di misa. Tak dua cuma misa dusun tak berhalangan misa batu berhalangan tak dui. Oh saya mau tu tulang nason dan cadangan na. Oh ya tu tulang mi kata kisan ni solan asam. Bati do mintin. Tu tasujo ne elang. Oh tu ni nak dia tu binti. Yo, tak ada dua. Yo, binti nyata. Oh, tak petang ini nak. Dan dia tu baina alpan sola ari anang do mintin tu tasujo ne elak atau anak do na lulu deh. Lepas tu aku perampo minta maaf nak. Aku minta maaf nak. Mewakili keluarga menghargai seorang nenek. Mangka aku benina apa ternyata dapat kopi adikku yopi letak na pasulei kurang mengot nenek nak dua. Ya laku pekara le. Ditandai seorang nasa putaran di tali kami. Ditandai keluarga tu kurang apa yote. Kemudian pikiran aku tu dapat melapor seorang kilo-kilo rumah nenek ini. Nenek tak. Tak ayo kita tandai. Harusnya kamu nak melapor payah tu tandai. Nama memang kurang yote nak dua. Pengosok semba si balindo pagkubatu dami pagkubatu na nadiyan itaw 5 tato semba na miringan na tuntun mailotong na pinakatu tato semba te na nadiyan itaw karua tato semba pinpito ke buwak kibaine pito paine tato semba na nadiyan itaw karua misa atu dado batiin ajo atau anak turun dari semisa aja. Karena itu dapat bunga seorang. Ya mau tahu dina atau tenang lobby atau tenang rampot tu batina langsung seturan. Nata tanda di urang. Ya tu ne urang ya tu jomel tanda ku mo yang lo na latira tama pangala. Meta babare nata atas tu na kaleke na. Donos bisa kilo dituri. Tu ne urang. O kukulami pa to sa empir sa diturian. Dentro di ruang kan lo siya tiro kalukuna. Jadi penpito ke baine karo tu anak bertang sa urang, anak penuan sa dadu, anak pentalon sa kosi, anak penapa tato semba, anak penlima na iroto na tapang, anak penanang sa biu, ado tu ta ada baru keluar kanina, apa alili jaro tu la ilomo sola la irampun. Tolong biar mani mamir ko to bisura kan mamir ko to nang sila. Da ada rangan na lai lomo sola lai rampun. O bayagi mo to sa malam ibadat ki. Koya to mas nene singkat-singkat mo na po to. Tama 5 pranyo abang. Kumbay pa na mo to Kapiti mirangan imrok ko to. Tatok semba karuan na kana. Belanda pangarundong na po ang tutumangkata tudigente talu sang buah bandang napurungan ni ate pepadian nalete na nene inde kedurian di Pasundun situru ada lantai tunduk sia situru aluk pengkalosoran lan kapatungan angka iya moto tabe laku kita solanasang larapa aki yan na din na nagta male tatubangin di mana dinupa na yate pakure sumangasan tungkunan na nene nipu nene tapo nene bisa maling kamelo dinupa nayatu painana siya tangana pong kalua Jonasang kaleta tumintu bating na pong kalua yang mo to atong kumainan kutole ku katarapa nga panatay peneta siya majelis gereja tujuan na ibadah pada mo to antu siya inan pisorong lako pa